abana nobirarikirira ngo babasa kuja kuterwa enjara ngo kushaba government kurugaye kabahwera. Enjura sisire misiri yabo ebirero muno rubare hatubashobangirirwe nebenda government ebahwere. Turiyo munzu konga abana babe batarimo twareba enzu nebirima ekidongo cyayetera hansi. Cyayetira hansi twaronda cyo gukora twaseberwa twarwo munzu twahunga. Oche ebihimba muhogo vanera emondi nyanya obutunguru byona biwireho. Omwe omubataka nagira ngo mu cyaro cyabo bino buzubu bwinji ngo nenguto ezo kutambuza ebihingwa nazo zifire. Konkanyo cy'kunshasha abo busaborozi ninga shabanta tukuterera karuru nibiza kuturonda makaruru oruguto rwana ne cyafayo mwene kuza kuvuza ngo oruguto tururinkahi turure mu Korani ashirwa ndiza kuza muryaki orubare mazimara tumazireho ebimba no berebe bicoro no bereba buri kimwe cyo navanira byona binkina sabo mu government mutobu yandi. Chairman w'entebe ya kashatu nashaba abanyishengero kutamwa mani kureba ngo abantu aba batunga ubuhwezi. Namaze kwa latinga parish chiefs na extension worker ngubaze mbakora reporter itura forwardinga district kandi tukakizikana wa member of parliament. Ebyaro ebisisirwe hari mu cyarita Koba, Katara, Cicwamba, Kasenene, Buhingo, Rumuri hamwe n'ibindi byinji ebiri omugombora ya Cicwamba. Gasha kwa Ramadan.